Shano u aktor Shini Ahuja Udon. Ubadei u aktor bapaunam baha ka Bollywood hakis nem Hajar Shajarong. Une u aktor u balajano na ka Bollywood haden ba uladon kti haka balebe jot ya kanong treying jong u. Bat u bala syarai sepatok hadu inyusnem. Kacing im bakakam jong une u aktor kalahir dor ha usnem Hajar Kendai. Hakaba ula syakeno. Da kiji keno ki bapin kendit ba ula lek bejot ya kanong treying jong u kaba dangkat kendai senem karta haden kacing syakeno ula ino ya kakam Bollywood bat ula leksa no syakane kari ya uni waktor ngiatip ha bat wapaunam ha hakini ki film Bollywood kumpa gangstar Hajar Riu live in emitro Hajar Niau bol bolia Hajar Niau bat ka wolam he Hajar Riu kacing ya kan at hakaliang kaan kala pentut ya kakam kabapau nam jong u hakini kipor apo kakam aklim Bollywood kacing syakeno kabalapha kacing kendit lengba kakenhun aklim barok kawai kabala pelong ya u banyak keren bertempau pertaiba jong kacing syasep petop dakarai jong kacing bisar jong ka Mumbai wat tapden kacing keno jong u ba mau u klem don kti kacing ken at halor kane kala penkut no ya kacing tre jong u haka Bollywood kakam kabala tip ha percengai na u kum kini kimat ki bae kabala percengai ya lade na une u aktor bat ula syem ba ula syak penrem kanam jong u kala syak tajur haden kane kacing jia barok kawai ki kubor sepang ki jakasa jong u ki kam ba ula leksa sya Filipin haden katai kacing syak keno une waktor ulajano nakmat jong ki pajba chum la yashu yakicing tip sapang kacing im jong u haden kane kacing jia kacing ya tinti jong une waktor na kabalong uklur sak kerteng kabalaklet no jong u layo ikatu ya une waktor haka film welcome back ha usnem Hajar Khatsan henrei une aktor chum lawan haka por bapelaj kani ka film layatu director jong kani ka film welcome back Hajar Khatsan taki neki video paling kot koble shibun ngem second dupat taki wepat ki video ke bakum kini